Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bakit? Lumabas ni Kapitano. Aywan. Italhang man na makitak ni Kapitan. Ay, hello, Kapitan! Oh? Saan mata pumampansin? Kaslawan nakita na. Ang mga nusan na anangag. Hello, Kapitan! Oh, di malyawan. Ay, papanam, Kapitan! Apa ada magdamagon nyo? Madinsamot ti aldaw ni Kapitan. Ay, good morning, Kapitan! Ne? Napahanan na kami suot. Apay akas tamad to ni Kapitan Lakay. Nagsungit mo to. Nalpas nga mi ng tibutos. Idi sakbay tibutos. At ayo ka pa ilaang. Isiman na kan. Ang amita tanalpasan, di pa'y pulos umisam. Uray no kablaawam. Kapitan, nasaya at simangpet kan. Itay da ka pa yung urayan. Umayak lag pirma. Ay, Kapitan. Ato iti pirmaam. Insagana kaon. Na di pagpirma ka bulpin. Ada dita sang wanam. Iawat mo mutin na. Ni Kapitan mo. Gawa atom laang mo. Masadutak. Antoy. Pudot mutin. Ay, saan nga agandar na ta electric pan, Kapitan, ta brown out nga main. Paypayan nak. Ay, unay mo dahitan. Aramidin nakmatan nga assistant mo. Assistant. Mayat sa. Heh. Aguri ka. Mayat sa no mga lakang paiso iti assistant. Ay. Agyaman nak. Iti palagip ma. Ay, Inteng, nalpas kan anangan. Itay pay Ay, katumakder ka nga ruditan taaginaw kan. Apoy apaginawon nak. Apay, asino tinaglutaw? Sika. Asino tinagsakdaw? Sika manain. Aginaw laang nga aramidam, masadot ka pay. Yak lako manang nanganin. Siyak mo ilagay am ti aginaw. Day talaang ti aramidam, agreklamo ka pay. May mayat sa no mga lak iti assistant ko para inaw. Agang angaw kan samot, Inteng. Apay, baknang kaaya tamangala ka payla iti assistant mo. Kagawan, adanadlaw ko ka ni Kapitan. Anya dayta. Simungit mo to ni Kapitan. Saan mo takas ta idi? Day, kunak ano syakla ang tinakadlaw iti dayta. Nalpas laang ti eleksyon. Simmabalen ti ugali na. Ay, pasensyahan yawn ta, nabannog siguro. Kan ang mga numabisin pa yan niya. Ay, hon. Amo yung matan ni Kapitan numabisin kan nabannog. Naungat at talaga. Labsan kayo pa Ay, naipapanam, tata. Ay, di taman balay ni pare ngayon tayong payapayan na kay. Kitaam ang mga nusok-ngitan na kamo ni Kapitan. Saan siguro ta agkumpari damot. Nukas ta payapayan nakti kumparek, siguradaw nga da napatag nga ibaga na kanya. Ala, labsan kayo pa. Inteng, nakasakdo kan. Madamdam ako naknay. Apay apagurayon nak, kat agluto akon. Ay, kasaritak pa ni Paribadong. Paribadong! Come here! Pare, ada ka di ibagam kanyak? Uwan pare. Kasapulak ka ti assistant ka. Assistant ko nam? Mabalin ka di sika. Pinoy di pa nga ibagbagaking ka nga lain nakas assistant mo pare. Ada yung bagamaya. Wan pare, namin anukon nga imbagaking ka. Ay, kit itan ata kasapulan ka. Kaano ka mang rugi nga pare? Ita nga rud! Ay, ibagam lang nga, nuwan niya dagiti naskin nga ramidag pare. Kasta kit tikayat kuken ka, ta alisto ka paray. Inteng, Na, ingkakit di sumakdaw. nangigmaw, dahil pang ibabaonan kanyak ni Banang Paribadaw. Ay, sumakduak paray. Ay, uwan paray. Ay, maray, umaya kon sumakdaw. Saan asikati ibabaon ko?
paribadong. Naa. Nienteng ti kunak asumakdo. Ay siya kon maray, tamang rugiak kanu ita kunan ni parinteng. Siya kon ti ag-survey kas assistant na. Ay, nagadayo mo ti pagsakduan tataba daw. Isaksak-duak ni kumpare ngaynteng. Nagswerte ni uncle nga ito, sakduan pa'y. Siya ngamin itan ti assistant na. Assistant, kaya't nasa wine, alalay na kan. Siya telefon na. Right hand ko namot ah. Misumal lang nga iso. Manumot nga titangdan mo. Ay awan, sana nga agpapabayad. Wow, imposible matalibre ti servisyo kini uncle. Agkumpare kami gaya. Ay, nangina ti sweldo ti assistant ko namsa. Ay sana nga group-group ti kwarta niya. Ay, kastaya. Pag serbiak ni kumpare kasi pupudnaw. Ay mangantan ba na? Sakbay nga agsubo ka, adapay ibagakan ka. Ano yan? Mangankan, angam kasano, jay assistant mo. Ay bayam nga aguray Jerwar. Na, pakanumot Anya agapok. Di ka lang nga rod tangdananan, di mo pa'y pakanan. Ay agkumpare kami. Na, Saan mo pakadanagan? Tada ni tuyang na nga agluto iti kanon na. Hawak ko ang bit, hawak ko ang bit. Nagsapa ka man nga imay dito barangay hall, kabadong. Ay, uwan maray. Taiso tibilin ni parinteng. Kan, apay day tatimtimpla akapay. Bilin na maray. Kaya't na nga iti oras sa sumangpait, adan adagos nakasagana kape ijilamisaan na. Ha? Nagmayat matabiyag daytan? Ay, di bulpin ngay maray. Ananwam ti ballpen. Kaya't na ngaming ano adda pirmaan na, adda adagos mangyawat iti bulpin king kuwana. Kat, manungay titangdan mo kan ni kapitan. Ibagak manayin maray. Kas ibagbagak kadagiti agdamdamag no manot ti sweldaw. Awan titangdan kaw ore 5 aduleng maray. Ne, iso day ta simbang pag. Ay, iso na ya. Ay, inagarudan ito da ito'y kapina. Ay mayat na ito'y kape at tinimpla mapare. Talaga nga amok titimplang paray. Eh di ngay pulpit. Ato'y paray. Pwede nagpartakan. Ay, kita tumati ka paray. Ako pa. Nagkatil ti ulok Ay, kudkuda ka paray. Nagalistukan. Saan ka ngagbabaway ang nangalakan niya? Kas assistant mo paray. Nagpudot ti panawin. Una sa mantiling at ko paray. Ay, una paray. Aday ta. Imbag, tadayin sa gana ka pa niyaw. Nagmayatan ti ada assistant na. Makitkitam dagiti malabsan ta dita kalsada paray. Nagitimot babay at ismusa paray. Amom dagita itong lumabasak. Kablaawan da ka kanayon. Kitsi kagayam ti kapitan. Masaduta ka sumungbat. Iso si kanton ti sumungbat. Day talaga yan paray. Naimbag amalam mo, kapitan. Kastamit ka na kayaw. Agawid ka ka din, kapitan. Sungbatam Ay, way, naghawid ka man. Apay asikati sumungsung bata taba daw. Saan mo't asikati ka sarsarita may? Ha? Ay, siyak ti assistant na. Ni kapitan, ti kayat ko asumungbat. Ay, siyak nga rudain. Dahito'y nga isang para ka na kayaw. Naggapuking kuha na. Ay, nagado dahito'y inawit ko agamit ni parenteng. Naggapaw iji barangay hall maray. ay, wen nga rod paray. Imbag tanaawit mo amin dagita. Iso matitrabaho ti assistant. San ka day maray? Nagadumat unay. Idisukon dito, dagiti gamit na maray. Sige, ay, agawid kan paray. Ay, san pa'y maray? Inakiyawat di chinilas ni parenteng. Anya, pati tsinelas na. Sika ti mangyawat. Pare ba dong? Ay, ayaban na kon maray. Ay, umayon paray! Narabyan ang agawid ni Pari Badong. Kasta talaga. Agasam, taisupay ti para pindot iti remote control ti TV. Sulitak ata da assistant ko. Agam sobra kamutan inteng. Saan at trabaho ti assistant ti para pindot iti remote control? Pasit na amin data. Ay kasanon no singiran na ka?
Adda nga ron pagbayad mo kan kuana? Ay, saan nga singer? Doon pure. Libre ti serbisyo na. Nasuro ka na dua alawas ang nagbalin nga assistant ni Kapitan ni Kabadong. Wen, Maray. Pasaray marabyan ni Kabadong agawid. Tinakamamak no agreklamo ni Marituyang ang mumadayjayang. Ay, wen nga rod. Nang runa kitawang magayam sweldo ni Kabadong, Nakauli magpay ni Marituyang. wen nga rod. Delikado no naulimag, kaya't naasawan. No iso ti makapungtot, ay, talaga grabe. Ay, sos, delikado nga rod talaga. Eh, si kakandidat na pare ba dong? Saan? Siya. Eh, kunak no ni pare ba dong? Awan mo't ni pari badong anasang putak dito balay. Napananan kat kunak asumakdo. Nakasakdon. Nakitak anapunno jay drum. Eh, nakaluto nga taan. Nakaluto matan. Eh, manganta na. Ngem, awanan jay kagudwat kaban abagas ijay kusina. Apay nga awan? Awan pa yan dagiti rek-rekado ijay. Oh, kat nung nagadaw, dagiti rek-reka daw. Apay anay baos. At da suspitsak anangala. Amangan nun ni kumpare badong. Ay. Di kag pagpabasok ta narigat no awan pa manik na. Kapitan, awan dagiti ballpen, stapler kan eraser tayaw. Nakimos? Inyawid sama di Kabadong. Ay, kaawan nga ro din pagpirmak bullpen. Day tatamudom kapitan ti pagpirma. Ay, awan, madi. Ikata ko ni paribadong nga assistant. Ni Kapitan day ta lumabas lakay. Di mon isuman. Tadi na kan tumot lang isuman. Eh, kumusta kaya? Nagkumusta mo ni Kapitan? Ay, mayatlat ta, Kapitan. Si Kangay. Eh, nasayat lang tamad. Eh, sige, lapsan kayo pa. Tayo mapanak iji barangay haol. Sige, Kapitan. Ha? Nangagmaw, simbing pumatan ni Kapitan. Saan na nakas ide? Wen nga rod. Ang apay ngay asaan na akadwa ni Tata ba dong nga assistant na? Anuan na nga iti assistant na para isam lang may. Sa bagay, may mayat lata no ni Kapitan ti umisam ken kumablaaw. Mas original. Ay na, Kapitan! Aggagat ka ngamin. Tapno saanan anas kan ang mga laka iti assistant mo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayak man nagtugaw dito'y sangot ti Tirsinam, numabalin amaray. Mabalin latamot amaray. Matagtaka na ngamin di ta waiting shed nga agururay kinikwaraw. Apay, anya orasan na aya. Pasado alas 8 iti bikat. Awan mala daw siguro mananday jay nga agbiyahe. Ay, rumbang kuma, alas 8, addan dito'y inikwaraw. Kas jay ni Kwarog, saan nga agpapadat yung oras ti biyahe na? Anya! Apay nagsubli ka, tuyeng. Saan ang nagbiyahe ni Kwaraw? Diyak na uray. Saan ayang alas 8 iti bigat ti ilalabas na ijay? Kuna ni Mari Kwanang, saan nga agpapada ti oras na?
Nay, apay nga kasta. Ay, nailawlaw anak ki din anapan nagururay. Naglugan ka kuman na iti tricycle. Nangingina ti plitik iti tricycle ngem iti jeep. No apay mga minan, di kwarog tinagbali na driver ti jeep. Siyempre takukwa ni uncle na nga inteng jay jeep. Or-orayan na ka ni Marituyang. Napnapanam nga main. Insyap ko tilugan. Ay, sumot lagayam ang awan ka. And the beat impatarimaan kao. Numalpas, ibiyahik taon. Kasanungay daytad. Ado mo ti mailawan nga gururay kan ka. Ganos da pa lang nga kagawad. Madadaal ka iti pasaheros mo no kasta. Kay kayat dati jeep kao. Da nababati pliti da. Kumpara no aglugan da iti tricycle. Napanak na ngayaw iti pagsungrod ta, iti baker. Ay, Tuyay. nasaya. May sabon taon, tinaurnong ko ijay, igit ti kalsada. Anya, nagadugayam tinalam. Ay kito na. Inakurayan ti jeep ni Kwaraw, ta iso ti pangiluganak. Una, napya ti jeep na tanalawa ngem iti tricycle. Sa nabalay tamang tedak to iti pliti na. Nasaya tapno mamaminsan ang maisang putto ditaw. Pakilugan ko man dahito may sabunton ti kayo dito, Kwaraw. Ay, sana mabalang databa daw. Anya? Kitaan nyo akabarbaro da ito yung jeep. Kargahan nyo lang iti kayaw. Ay sige mo na, Kwaraw. Saan nga ro da mabalain? Agpliti akmait, apay ngay, ta sana mabalain. Aguray kayo langan iti sabali a jeep. Taydaan. Anya? Ang fermeti kasya nga aramid ni Kwaraw, paray. Apay aya paray. Agpilpili mo iti kaya nangailugan iti jeep na. Ay, Kayo only, ilugan ko kuma, di na kayat. ay, hoy bakit apay kay? Sige ta kasaritak to man di Kwaraw. Ay, agyaman paray. Saan mo kanumot ngayon lugan di kayo ni pari ba daw, Kwaraw? Kasanaw, nakarugrug ang itanggay. Nakarugrugit? Nakabitpitak. Ay. Kinuray ni tataba daw. Inton maminsan ilugan mo. Tapno awan may bagbagada. Nagrigat yag dalaos. Kan may isa, jak kaya tinarugay. Ay, ano sama? Nagalistumot na, nagipulong kada kayaw. Manipod igam ni Kwarog ti jeep. Kaslamat ko kuanan. Anya? Basta latan ipan na kano iti shop no kayat na. Ay, sa nabali tinasken ket ipasada na ti jeep. Ay na, saan lang ani pari badong ti adda reklamo na kan ni Kwarog. Oh! Wen, talaga kano nga istrikto ni Kwarog. Napili pa iti pasaheros na. Sa nabali ta binagaakmutan ni Kwarog nga agan anaws. Ay, rumbang laeng, inteng. Nagparada dito yan ti jeep ni Kwaraw Maray, rumwartan. Dito'y dangamin ang mangal daw, Maray. Sige, rumarta nga rudan. Mapantamot ag kapibasit, Maray Kwanang. Sige, siya kunti agbayad iti kapita kan merindata. Ay na, agyaman ak, Maray Kwanang. Nalpasa ko na nagkapay, panawan kapay Maray. Uray siyak, papanamay ha. Agdardarasak nga main, adapay mapan ko gatangan di tasidag. Sige, urayan kan tungarudan ijay jeep, Maray. Wen, pakibagam tulangan kan Kwaraw nga urayan dakpi Di kag danag. Agyaman ak Maray. Mapantayaw. Mapanan ti oras. Ay, aguray ka pa'y Kwaraw. Kwaraw! Aw. Ay, mabitla ang Kwaraw! Nabati ni Maray Kwanang! Ay, Mara! Nay, apay ngayon sardeng mo ti jeep, Kwaraw. Nagtatiks ni ang kalinteng. Urayan tayo kano dito, awi. Anya? Iso ang mabalin nyo pa lang ti rumwar iti jeep. Ay, naimbaglakit din tadapay urayan tayo ita ditoy. Sige, anusan nyo pa yung urayan niyang kay. Hello, Marituyang. Umawawag ka maot.
Ayan mon maray. Adag dito igit ti kalsada Agur urayak iti sabali a pagluganak. Ala, aglugan kan. Bareng maabutan na kami pa'y dito'y maray. Si Marden kami dito igid ti kalsada, tadda ka no urayon may. Ay no kasta nga road, mangkita ak iti pagluganak, ta sambuteng kayo. Marikwanang, umay kan dito'y. Ay, yaman akta, nadanon kayo laang dito, maray. Wun nga raud. Naimbaglaangan ta da nagluganak a nagturong dito. Ay, wun nga raud maray. Naimbag ata nakamatan na kami pa'y dito'y. Awan ko man ti pagluganam. Kunakmat ngamin nga orayon, dak. Ibagbagak mo't kinikwaraw. Ngam pinataray na mulatan ti Jeep. Ay, no awan la ko madagiti purchase ko at agilakaw. Ken bagahek ang nakalugan dito'y jeep. Ha? Diyak ko man kamatan pa'y. Kamudyanan na. Ada kayo mutlangan ang kail. Kasano? Di mo lang malpas ti sa una dyan nasabat ko dita. Kompleto ka di mo lang amin a pasaheros to jeep. Kompleta ang kapitan. Alah, paandara mo ti jeep ta intayon ko rog. Arigla daw ang kail. Anya? Pinanawan na ka ni Kwarog iti-igiti kalsada ko na. Wow na, masurunak. Naimbaga ta da nagluganak. Ay, naglukon na ita Kwarog no kasta. Saan na abagay ti agmaniho iti jeep? No kasya mo lang ti aramid na. Ay, maray. Kan uray dagiti bagahe, itinag na latan. Di pa din madadaalan no anya ti karga na dagita bagahay. Kauan Kanayon ko mga bagbagaan ni Kwarog. Ay, sus, apoy ngay. Isu adjakon kayat pa'y ti aglugan iti jeep na. Ha? Aglugan naklangan iti sabali, mabalin ko a pagluganan. Apay, adinak inkan kano iday. Ay, kung naman, kagawad. Agdardarasak. Kat, gapota kasta, dinak inkan kanon asinardengan. Sang butak kami ti oras ka o kagawad. Tadda pa'y papanak. Isumo lang ay nururay yun ni kapitan. Kung naman. Ingagaram samot. Apay, adabasol ko kan ka. Ay, awan kagawad. Apay nga rod na aramid mo kanyak tikas jay. Agdardarasak nga raud. Kun may isa, amok nga da pagluganan yung mutla nga sumurot kada kami. Naglugan ka ngamin pa'y lang iti jeep. Nangina nga ron ti gasolina ita. Na, Nasaysay atin ti kas dyan nga naramid ko at bukod ko matilugan. sa bagay nulakot ta saan nga ado ti pasaheros. Isugayam ako nak nga urayan dakdakwaraw. Tadagayam pinanawan da may sa pasaheros na. Anya, Ika po iti panagururay da kanyak. Nakamatan na mutlaang ni Kwarog. Ni Marikwan ang tinabati. Imbag ata dalugan ang nagluganan na. Damagam no kumplito amin ang nakalugan dagiti pasaheros mo. Subliak ko ma. Kunakmat nga da sa bali mabali na pagluganan da sumurot dito yung kabildatan. Ay, madya. San akastat, aramid mau. Angkail. May sapay. Di kag pili-pili iti pasaheros. Kaya hindi mo basta itinagdag iti bagahe dagiti pasaheros mo. Ha? Ado, dagiti indandanon da kanyag. Amadi nga ugalan. Fermo ta ramid da ita akwarog. Anya, No ni pare enteng tagpauray. Urayan da. Uray mabayag. Ngam no ni kagawad kuha ng ti pasaheros. Kat agpauray. Panawan na latan iti igit ti kalsada. nga rod Adda lang iti kinitusakon da ita akwarog. Nakais-istrikto nga main. Naimbaga, tada nagluganan na tricycle. No awan ngay. Kasanunto pa'y nga makaaway dito kabildatan. Gawad, sorry ay tinapasama kiday. Ikaray, sana na maulit na ijay. Iso apakawanan da ko ma. Ay, Ita lang ana amiris ko tibidot kao.
Sige, napakawan kan. Kaut, nasayat mo ta nakaamiris kan. Kinapudno na. Inikat na ko ni Uncle kas driver ti jeep na. Kasta, Iso ngagsubli ako nagmaniho iti tricycle. Na, tricycle mo't itan ti igamaw ko araw. Wain tataba daw. Dahil ta siguro ti bagay maw. Ta dalimate ti aglugan king ka. Ha? Saan pa mabalin ang mailugan dito ti atid duga kayaw? Eh, gayam. Sorry, mate. No di ka inlugan iday. Kanti kayo pagsungrod jaw. Ay, awan kanya akong dayay ko araw. Ay na, agyaman tataba daw. Ay na, Kwarong! Agbalin ka na saya at kadagiti pasaheros mo, tapno awan maibagbagadakan ka. Ala, sigay! Ditan, tinagyibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad ko nang, napayakas ta ti rupam. Ne. Apay, Kapitan. Anya ti madi iti rupak. Na, apay, ada iya imbagak nga maditi rupam. Apay nga road. Na. Anya nga iti katawaam, Kapitan. Ay, ada nga minadlaw ka. Dahil ta buok mo. Street. Ay, nakariban ka mutin. Ha? Ken, doon na, medyo lima baga ti bibig mo. Naka-lipstick ka pa. Ay na, Kapitan. Payman lip balm, Kapitan. Dry nga min ti bibig kaw. Ken, pimo daw ba si tarupam? Kahit maan ano aya. Agpapintasak mo basit Siguro ada gapuna niya. Siguro ada boyfriend mo. Ha? Kwa... Di mo nilibak ta nakadkadlaw. Ay, wan, Kapitan. Ada talaga boyfriend kaw. Taga-ilay. Taga-ili? Naimbag man, ta adaan boyfriend mo. Tapno ada basit istorya am kadagiti kumarim. Mababainak nga road. Taita paya bakit ako na maadaanak iti karelasyon. Okay lang day ta kagawan. Amom tumot kada kami Uwan, Kapitan. Ibagam ta agsyat kami to. Sige, Kapitan. Ibagak to day taken ko na. Kunan ni Inteng, nga adda kanon ka relasyon mo, marikwanan. Nasa una gayam kan ka. Ay, baknang ka day. Gwapo ka day. Ado ka dit kwartana. Kaano kayo anang rugay? Kaano ti kalay sayaw? Ay agsasaruno mo ti saludsod mo. Ay katsong batam, adag iti saludsod ko. Agsasaruno nga raw ti saludsod mo. Awan pa'y nakawatak. Kunak, mano ti tawan jay boyfriend mo. Ay, kwa, lakay mo tan Siguro, agtawan mo tan iti sibintay. Ay, kunak 27. Anya? Agam, nasaya at mat, tanaadaan ka iti boyfriend, Maray. Ay, yamam tuman mat kada kami ka ni Marituyang. Wan, Maray. Dumtang to dayta nga aldaw. Ay, kaano nga'y dayta?
Dumteng tulat ta ka, day. Ay, wen gayam. Sa dino nga tinakaam-amuam ken kuana. Iti Facebook, Aya. Guwapo ka day, Maray. Uray lakayan. Gwapo lata, Maray. Ad-adda pa'y siguro, idi kaububingan na. Ay, sayang. No, apay nga ita kayo laang anag kita. No, idi kumapay kaubingan yaw. Nalabit, adda ko maanak mo, Maray. Ay, huwin nga rod Ay, anyangay nga rod. Kastoy talaga, tinayurit, agasahan. Aw, nakadanon tan dito'y batog ti restaurant pagkitaan nyo iti boyfriend mau, nanakwanang. Huwin nga rod. Atuyan ti plitek. Agyaman nak, nana. Mabalin ka diti sumurat, nana. Kita man ti ko na boyfriend mau. Saanan? Alaki din. Ingkan, ta umunaga amatan di ta restaurant. Sige nga raw, tinak ko na di paradaan. Tainak man nagpila. Iday pa'y anak order akiti kanenta kwanang. Huwin nga rod, Minsyo. Imo na kagayam anak kasangpat di ti restaurant. Ay, pasensya kan narigatan anak kalugan. Sige, mangantan. Na, di in-order na akanan na. Kat adda karnina. Pork chop kan fried chicken. Adda pa'y Shanghai na. Idinto ta siya kat natang laang adda na iparabaw nga itlog ti in-order na akanag. Ape adi ka pa'y lamangan kwanang. Nabsugak nga maing. Kalkalpas ko nga minanangan ijibalay. Sakbay nga inmayak. Sige. No di mo kaya't i-take out mula ang ganday takanan. Sige, agorderak man iti inumak adyaws. Uminom kan iti danom. At least, libre. Ay di ka agdanag. Tabayadak ti Diyos nga orderak. Kuripot da ito'y alakay. Waiter! Yes, ma'am. Ikanak man iti pineapple juice yo. Kan ikanak iti French fries. Wen, ma'am. O sige. Kuripot da ito'y alakay. Natanglaang kan itlog ti in-order na para kanya. Idento tayo sukat nagado a karne asidaon na. Kastagayam ti kayat mo akanan. French fries. Sige, makamu ka. Tangay si kamat, timang bayan. Ay, imbagbay ni Marikwanang. Tabak ng kanuja boyfriend na. Kat bayat atabak nang. Tapno agbalin adun yan ni Marikwanang. Ay, ada ko mamut boyfriend ko abak nang. Anya? Ada ko mamut boyfriend ko abak nang. Tapno agbalinak mo't adun niya. Kan makagatangak iti ado nga alahas ko. Kan makagatangak iti bagkan sapatos ko nga agkakangina. Ada ko mamut boyfriend ko abak nang. Tapno ipanak ijay kaulpan ni Ragsak. Ay, sus. Kan, tapno inaldaw ko maapasig ana iimas ti sinsidaag. Asaan apasig anateng amapan ko laog guten di taarubayan kan likodan ti balay. Ay, kat ingkagsapol iti baknang agbalin a boyfriend mo. Ay, agpaisaw intay? Itulok mo? Tapos la maragsakan pa iti ibaga. Ay, inak talaga, intay. Ay, sige man nga ron. Kahit ibiro ka nakmat itibak na nga agbalin a girlfriend ka. Ha? Una, tapno patas. Awan problema. Ala, ingka agbiro kan itibak nang banang. Kahit laglagi pa mga isapulan nakmat iti girlfriend ko abak nang No awan masapulam. Uray saan kan nga agaw awen. Badaw, kaano ta nga taabumak ng aya? Ay, mangang kaki dyan. Naimbag pa'y ni Marikwanang, tadagayang boyfriend na abak nang. Kay, Swerte ni Marikwanang
Agasom nga itabak ng ti boyfriend na. Sigurado nga umadaw ti kwarta na. Nga ta. Una, takanayon to siguro nga ikan ti boyfriend na. Ay, sayang. Anya ti sayang. No kumangaminta ni Ignacio abak nang ti sinong batak iday. Di mayat ko matibiyag ko ita. Di kanayon ko maanaimas ti sidsinaak. Di kanayon ko maanapintas ti kawiskaw. Kan nalamuyot ko maakod tiyan ti pagturturogak. Kan naragsak ko matibiyag ko ita. Di sana ko mangagparparikot akanayon no pangalaak iti igatang ko iti bagas kan sidaan. Di sana ko makanayon nga umut-utang iti tersina ni Marikwanang. Kan sana Ay, ko usan! Nasakitan tila payag ka, adumdumngay. Kalpud no mga main. Damag ko, balo itan ni Ignacio. Hala, hingkag paaram king kwa na. Baran kaya nakabay. Ha? Halain kan! Nawaya ka mapan. No kayat mo di, tulod ka pa iti balayda. Ha? Alam, amin na, nakawas mo. Ta itulod ka, itayan ni Ignacio abaknan. Agtugtugawa man pa dito'y paraangan mo, kuwarag. Katuhan na, tataba daw. Kapag isaw, nagluto akiti merienda. Pagsangwan ta da ito'y buko jawas, kanda ito'y ginatang ko apansait. Ado da itaw. Ay, pag-iso nga raw. Ay na, mabisina nga men. Mala, agmerienda talata, tata. Malaman nga raw, kuwarag. Barang maikat ti pungtot ka. Ha? Sino ti kapungtot mo, tata? Ay, nituyang ko Nagbabawi ka no, anak, asawa kanyak. Tapobriak. Anya? Apay nga, kasta ti kunana. Di pala ka nun ni Ignacio abak nang ti sinumbatan na. Tabak nang. Wine. Ay, amukaw. Naamuan na sigura nga da boyfriend ni nanakwa ng abak nang. Kat umapal. Kasta nga raw. Wan, baknang ka no ti boyfriend ni nanakwa nang. Intulod ko iti agsapay jay ilay. Tagdayt-day ti boyfriend na abak nang. Haya. Nalagit dahin, tatabataw. Kanintan da ito'y pansitaw. San mo pala panunutin ni nanatuyang? Agmirinda tapay. Aday ta. Naugas ako dagiti plato an naurnong dito'y lababo, minsyaw. Sige, aglaba ka pa'y nga rod. Tanaurnong meten dagiti murang ko. Kunak man no adda katulong mo. Pinapanaw ko tasadot. Sige, ilabaan nakpay. Ay, agina na akon ta. Nakalaba akon. Wanang, anda merienda ngayon sa ganak. Alaman nga rod ta, kasla mabisinak. Atoy. Para kaniyak da ito'y ham sandwich kan orange juice. Takukuam da itadanom kan biskuit. Ha? Ni, apay ngay akas ta, mensyaw. Kasla saan apatas Saan kan nga agreklamo? Naimas ti meriendaam. Idento ta siyak a pinagugas mo iti naurnong a platom, kan pinaglabam iti adu amureng mo, kat danom kan awan raman na biskwit ipameriendam kanya. No di mo kaya, di saan lang. Basta siyak, ang meriendaan. Medyaw, nakaluto akaon, good for to tilinutaw. Nasayat met. Tapno at dapay ka na kinto nagsapa. Ha, kaya't mo asawan, di nakpakanan sakbay nga agawidak. Mabalin mo ti mangan, ngam sabaw laang ti sidam. Anya? Sige, isaganam nga roden ti lamisaan tamangantan. Innapoy laang kan sabaw ti ipakan mo kanyak. Idento ta siyak tinagluto. Ay, grabe. At least, pakanin ka pa'y. Ay, kuan ang nakasarsarak kaan. Malamin siya, inakaon, agawid akaon. Mangan tapay Ay sanan, kan jak kayatan nga kita tapay. Jak impagarop nga damat gayam kurkurang ti panunot mau. Anya nga dakurang ko? Limpiwak mo ta? Jak amo no anya ti hawag ko kan ka. Ngala, inakon. Naglako akla kumaitangal daw. At least, sanak pa'y anabannog ang naglaba. Kuanang,
Kaya't mo kadi tagkalaysatan? Ha? Ang kalaysatan ko anang tapno at dakad kaduak dito'y balay. Ha? Uray dito'y kan balay ngag naed ko anang. Ipagnatan dagiti masapsapul ta para iti kalaysatan. Oh, aday tanling siyaw. Nagatang ko amin ang apara iti kusina. Ayan ti resibo. Adtoy. It 50 amin to'y resibo. Gam, awan mo't inyawat mo asukli. Ha? Ikwa. Siyempre. Nag-tricycle pa'y Kan mapisinak. Isu agim matangak iti palamig kan bananak yaw. Kat kinan ko iti iti kalsada. Imbaga kadi nga igatang mo no ada sukli. Anya? Ala, ingka nga ruda nagluto. Tamabisina kon. Oh, aday ta. Mangantan. Kontrolam ti sidaam ko anang. May sala nga islay sa karne ti sidaam, ha? Kan nagaduday ta na idasar. Saan ka di amabalin adwa nga slice ti sidaag? Total, adumag. Ay saan? Kwartak ti inggatang mo iti dayta. Iso may sala nga slice ti sidaam. Ay, ala, kukwam aminon. Agawid akon, di kan kayat. Apay ngay, katagkalaysatan iti mabit. Agkalay sa tarupam. Agtali na udaklangan abaak, ngam ti makikalay sa ken ka, ha? Ditakan! Unay dayta nakatawa mong tuyang. Amom ka day badong. Imot gayam tibak ng boyfriend ni Marikwanang. Ha? Agasam, pagsirbyan lang arudan ni Marikwanang, kontrolon na paitisida ni Marikwanang. Ayun na yan. Huwag ka nung araw. Agraraman to mga may ni Marikwanang. Maki-boyfriend ka, kano ni tibak nang. Pagkatawa man ay. Agraraman talaga ni Marikwanang. Bak nang kano ti boyfriend na ngam imot mat gayam. Ay, anya ngay nga raw kagawad. Bay amon Ay, ananwak nga iti kasjay a tao. Di oray awan asawak no kasta. Awan makidi na pukaw kanya ka. Tadyak mat intulok ang maturugak iti silid na. Kasta ka ni. Ala, barang adan tumanan dumteng sa balay. Saanon, kapitan? May mamilangan o ada kadwam iti panagkapsut mau. Tapno ada kabinadang mau. Ay, sabagay, kapitan. Di ka maawanan iti namnama kagawad. Tabarang dumteng to pati mas nasaysaya at alakay. Aparakan ka. Ni kapitan mo't. Lalaki ko namot, saan alakay? Unyag paso. Dumteng to lata, ti lalaki aparakan ka. Ay, sapay ko mga rudta kasta, kapitan. Agur urayak latta. Ay, una yan, nanakwanang. Nasayaad kuman tabak ng tinatumpungam. Ngam, ikuspil na kamat. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects John Reb. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan
Enteng! Una yun da Jamiling, na agda-agdan dagiti anak na. Sakit pinanawan ti asawa na. Day tak ngamin, taday talaagan anak ti pagalistuan na, ha? Ay na, Mare, imbes at tulungam, ang kastapay ti ibagam. Oho, agpaisumay. Anya kumangay ti maitulong ni Marituyang. Agaw awer iti anak ni Mileng. Ay kat maitulong na lati maitulong na sa bagay. Awan latam mo kun aramid na dayta. Kat no day tala agoy uyaw ti paglaingan na. Na, Wen nga rod uray kita maribanang. Agwaras day ta chismes. Ani Mileng kat agdan-agdan dagiti anak na. Ken pinadawan ti asawa na. nagalasan ti ugaliyaw. Apay, chismos akaya. Naku namon, Mare. Uray ilibak mo, tamakita iti aramid mo. Inteng, addamanen imay, sapsapulen na ka, adda ijay salas. Asinaw, babae ka di? Masikog ka di? Wen, kat si kakano ti amha. Anya. Anyat ko lang. Siyak ti ama. Ay, nagsaya atan. May sa akon nga ama, banang. He! Apay, adda ka din na si Kugam. Si Kamot, agang angawak only. Ala, rumarkan dito'y seled taing kasangwad. Ay, kapitan! Awan mananigatang ko iti gatas ti anak ko. Kasano day tuyan? Agbisindan. Daytan, tumata anak kayo nga anak. Ita, siyak din ang kapitan, ti asit kanyaw. Apay, siyak ayat ti ama. Enteng? Agpay sumat. Ala ka niya, kapitan. Kasyan nyo dagiti anak ko. Agsasangit dan iti balaya pinanawak ta mabisindan. Ultimo gatas, katawan. Naimbag kumamot no ada trabaho, nga mawanmat. Apay, lilang. Ayan ayat ti asawam. Pinapanaw ko na, nanabanang. Ngamin, sa dutmat. Kan isupay apakpakanag. Day tala mangar-arakop kanyak ti paglaingan na. Nga uray immal aldawan, agar-arakop latta. Nagmayhatan. Enteng! Ha! Banang, ay unay ka ta, makakikigtot ka. Saya atem ti panagsungsongbat mo. Enteng! Ha? Ala ka din kapitan. Kasya nyo dagiti anak ko. Uray limagasot lang ti ipautang nyo kanyak. Tay gatang ko iti gatas dagiti anak ko. Ala, ikamon, Enteng! Wen nga agpayso, marikwanang. Mayat day taan na panunot mo. Mangbukal tayo iti grupo dagiti solo parent. Kat mabalin tayo nga idawatan iti tulong kadagiti addaan kaase. Nangruna kadagiti babak ng aglaplapusanan. Ken mabalinda mo ti maadaan iti pagsapulan iti dayta ag grupaw. Ta mabalin nga adda ag sponsor kadakwada para iti bangunan daan ni kusyo. Dependento latta ano kasanaw. Win nga rod, takas ka nililang, pinanawan nila kay na, sakit awan trabaho na. Hanggang kasano nga rod ang makatrabaho, kat babasit met dagiti anak na, kanawan pa'y agawer. Ay, anyan. Anya ngay nga rod pagkwarta ti mabalin na nga aramidon, nga uray adala iji balayda. Tadimot nga rod makarwar nga agtrabaho. Day tanto ti iremedyoan tayo, Maray. Enteng, rumwara kita nga agsapa, taad da meeting dagiti solo parent. Apay, solo parent? Apay, solo parent ka? Na, saan? Ang da kami kan ni Marikwanang tinangiruge iti day ta grupo. Tauray saan kami ang miyembro,
Ngamnasken nga da kami lata tumulong. Tangay da kami matinangirugay. Para iti anya dayta aya a grupo. Para nga rod ka dagiti solo parent a babae man wenno lalaki. Dagiti balo ken pinanawan ti asawa da. Et cetera. Nawa tamawon? Kahit pangusaran nyo iti dayta a grupo. Uray makuna a solo parent dagitoy, tadamot serbida iti barangay. Ket bareng addan to tumulong kadakwada, babaan iti dayta a grupo. Kala, makaamu kayo nga ron. Pagsayaatan ti bumarangay daytoy araramiden me, inteng. Rombanggit di ko maamay sa ka at tumulong, gaputa si kakat nga rod ti kapitan. Anyat bibiyang ko di tangay. Na. Sa nakmet a solo parent, sa nakmet a balo. Inak man lang. Ay, masurunak ang makisarsarita ken ka. Maray, ada 30 at tao ang nakikapang iti grupo abuklen tayaw. 30? Anday, nagadumot gayam. Wen maray, ada kadita apa, ada ta babaket nga balaw. Ada mo dagiti teenager a babae. Ada mo dagiti pinanawan ti asawa da. Ay, kasta. Ala, nasaya at mat nga rod, takayat dati kimapeng. Mabalin tayon nga irugiti meeting maray. Humabol ton dagiti daduma, no adda pa kayat na ti makikapang. Anya kumangay ti maganab da maribanang ken marikwanang iti kastang aramiden da. Solo parent nga. Kat, pahian nyo latta idaan, natuyang. Awan mo't dakas na dayta. Kahit si kangay Violet, apay adi ka nakikapang. Sanak mo't asulo pirent, nana. Ayun na niya. Nadamag ko, nga ado kano ti kayat na ti makikapeng dita. Nang rona dagiti babalas ng anaganak, nga intarayan ti boyfriend da. Ngam amam, sa balay ti atap ka. Anya ti atap mo, nana? Apag kwartaan da maribanang ken marikwanang dayta a grupo. Ha? Wun mag, pagan ano da ngay mo't nga aramiden ti kasta, no awan magimulanda. Ha? Iso amamati aklaunay, apag kwartaan da dayta binuuda a grupo. Nagmi-meeting kayo gaya, mantibanang. Wen, kwarog. Nang bukal kami iti may sa grupo. Solo parents group. Asosasyon. Wen kastanto ti pagbalinan na. Solo parent. Wen, adu matikim mapang. Anya nga itirasaw na binukal yun ay ta grupa wantay. Para iti pagsayaatan da a solo parent. Ado ti mabalinda nga aramidan para iti pagsayaatan da. Huwag kagawat ko na. Kasta ti dama ganang ngagkaw. Kapag kwartaan may kadimaribanang ti binukol mi a grupaw. Kasta nga rod kagawat. Ay, na yan. Asino nga'y tinangipadamag iti dayta? Daka mo kagawat. Ang kasta mo tinamuak ka ni Bakit Gloria. Bakit Gloria? Ti bakit a chismosa? Apay akasta ti ipadpadamag na. Kasta ka nga rod tinanggag na kagawat. Ay, na yan. Kinanggag ko pa ya. Nga ado kanon ti agikat iti dayta grupaw. Iti daytaan amwanda. Anya? Naimbag taimay ka dito tersinak, maribanang. Umayak gumatang iti kagudwat kilo nga asukar, maray. Sige, mabit lang taikan ka. Kagudwat kilo nga asukar. Adtoy, maray. Addoy matibayad ko. Maray, naamwam ka din ti maipadpadamag at ti grupo a solo parent kat pagkwartaan ta kanaw. Na, asino tinagko na iti dayta? Dayta nga raw ti chismis ita dito'y kabildatan. Asino tinangi chismis iti dayta? Dayta tinasken nga amunta, maray.
Uray kita inyaw. Umadun to ti kwarta da maribanang ken marikwanang. Kasta ka day. Si kagayam tinagdaudan day ta a chismes. Pudno mo nga mainsan kaday. Ay, jakam mo Si kalaang mo tinaggo na iti day ta. Naamuak day ta a chismes kadag iti akikinuto di ta igigit ti kalsada. Tapudno mo nga main. Uray kita umadun to ti kwarta da maribanang ken marikwanang. Aklunam ka day asi ka tinagtaudan day ta a chismes. Ewan, aklunakan ka. Ay, no kasta. Apay anak ko na mapagkwartaan da ba ng kenkwanang ti grupo a binukalda. Ay na Mari Gloria, nagado awagas datap numaadaan day ti kwarta. Babaan day ta grupaw. Basta paliiwan ta sigurado, umado ti kwarta da maribanang ken marikwana. Ay na, mamati ka kanyak, Feli. Pagkwartaan lang da marikwanang ken maribanang ti grupo a binukulyaw. Apay akas tatin ako nanatuyang. Apay, di mo ka di maamirais. No apay nga insingasing na amang bukol kayo iti kasta grupaw. Ha? Apay, Felay, kaya't yu ka di ti agpaaramat iti pagkwartaan da maribanang ken marikwanang. Kasta nga ta? Wunmag, iso asaan kayo nga agpaaramat. Kaya't na kayo lang nga pagkwartaan da kita adwa. Ha? No kasta? Agikatakon iti grupo mi. Kunang ano pagsayaatan mi a solo parents, ang saan mo gayam, tapag kwartaan da kami mo't gayam, iso anang bukal da iti kasta a grupo. Angkal, nang bukal da antibanang iti grupo da, ngay nawagan da iti solo parent. Anya nga tanong mang bukal tayo mat iti grupo da iti lalaki. Anya ko maagrupo day tangay. Grupo ada iti maingal a lalaki, angkal. Grupo dagiti maingal? Ay, may sak dito na. Uray sa kangkal. Sige, mang bukal tayo mamat iti grupo da iti lalaki. Awagan tayo mat iti maingal group. Ay, nagmayat adenggain ko raw. Kahit anya nga iti trabaho tayo iti dayta a grupo. Datayo ti agbalin abantay, kan taga-ispal ka dagiti kabusor nga umasak dito'y barangay tayaw. Dagiti hamin nga istambay, alukuyak a makikapang. Dagiti hamin alalakay at arak lang ti amuda, alukuyak ida makikapang. Uray dagiti lakay, anapigsapay lang, alukuyak ida makikapang. Agkay-kay sa tayong magtrabaho para iti pagsayatan ti barangay tayaw. Ay, nagsayatan. Alangarod, mang-recruit ka iti lalaki nga agbalin a maingal. Unang kal. Nasayat launay dayta na panunot mo. Ala, ingka nga rodin ag-recruit iti agbalin a maingal. Ay kahit nasayat at ikasta, inteng, mayat no ado ti kumapeng iti grupo abuklen nyo. Tapag sayaatan mo't lang ti barangay dayta. Ewan nga ron ba nang? Sapay kumaatakas ta? Ay, makapadismaya. Apay anak ko na, makapadismaya. Ngamen, adon tinagikat anag miyembro iti solo parent group. Apay ngay? Adda ngamin nang dadaal kada kami. Inwarwaras na apagkwartaan mi kanulang kan ni Marikwanag ti grupo abinukal mi. Ay. Sana nasayate kasta nga aramed. Ti mang dadaal, iti kabaranggayan na. Ay, win nga rud Ay, day tanto ti may sa at trabaho, dagiti maingal boys. Ti mang tilew ka dagiti chismusa. Ken mang dadadaal iti imahe ti kaaruba na. Ay, no asino kit di mo't dagita atat tao No apay apakaragsakan dati mang dadaal iti kabaranggayan da. Word maray. Ni kano marituyang tagiwarwaras iti kontra kadata.
Ibagbaga na nga aramaten tanto kano ti binukol ta agrupaw, pagkwartaan ta. Na, nagbalin man na kontrabida ni Marituyang. Noan niya ti gapuna, kasta ti aramiden na. Isukat adyak kayat nga iraman ta iti daytoy a grupo. Takasta mo ngamen ti ugali na. Uwan nga roda. Kaut, anya ita ti aramiden ta, Maray. Ay saan ta apaapiktaran kan kwa na, Maray. Ipakita taan na saya at timutibo ta. Para kadagiti solo parents dito barangay tayo. Uwan, Maray. Ngamba. Ay, anya nga iti maganab ta iti dayti nga aramiden ta, Maray. Ay, win nga rod. Ang inrugita matain. Iso nga ituloy tan. Alukuyin tapay dagiti daddo maasaan pay anag membro. Tapno ag-member damay. Sige, Maray. Uray madi ti agwarwaras at chismes may papankadata. Ituloy talat ta. Masapul nga agnakam ni Marituyang. Padpadaksen na tagayam. Anya nga iti aramiden taken kwa na, Maray. Pagmultaan ta. Sayat ma, itimay ka na natuyang. Anda reklamo kan ka. Reklamo da ka. Ta ichis-chismis na kami gayam. Panangdadaol ti aramidam. Wen nga rod Ibagbagam kit din apagkwartaan minto ti binukal me a grupo. Akino nampay aday tati motibo me. Iso anang bukal kami iti grupo ti solo parent. Ay, kwa, Maray. Siyak ti may sama ka panagnag. Akasta ti inwarwaras na. Gaputa kasta mismo ti imbaga na kanyak. Oray siyak. Kastamat lang ti imbaga ni nanatuyang kanyak. Anya ti makunamita na natuyang. Ay, kwa. Saan may akayat ti kastoy nga aramin mo, Marituyang? Iso akayat mi amamulta ka iti aramid mo apanang dadaol kada kami. Kanunungak dayta. Ay, kwa. Ay, pagkawanan da kuma. Saanin maulay? Nasaya at ti motibo me. Ang padaksen na kami kiidain. Ay, nasken nga agmulta ka, Marituyang. Ay, kwa, saan ka di, Maray? Awan kwartak. Bay, anyaw. Iwaragawag ko iti intero a barangay asaan apud no timbagbagak. Iwaragawag ko pa'y anasaya at gayam ti plano yaw. Ay saan amabalain, Marituyang? Nasken nga agmulta ka. Tapno agnakam ka. Day tanto mat nga may nanatuyang. Nagturod ka mang dadali ti pada mataaw. Anya nga ita, madaksan kan. Ay, kwarog. No dagas ti aramid mau, dagas mo ti maganap mau. Mahuatam na natuyang. Ay na, kwarog. Ay, sorry talaga ako kumaray. Suray, pakawanan na ka din na. Agmulta ka, Marituyang. Dayta ti maiparbengken ka. Nagkuna nga men. Ay nanatoyang. Imbes nga min ang makitinulong ka, nga mangdadaal ka man. Anya nga ita. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, naimbangal daw mo, Maray. Naa,
Alas 12 iti tengga ti aldaw ag suysuyab ka. Ay, baka turturo nga raw. Napuyatan ak idirabi ay. Nagpigsa ti pa nag-video kita di ta kaaruba mi idirabi ay. Apa di mo na nga. Nang kumaray, ay talaga anapigsa. Kahit saan ka napuyatan. San mo't mayat mo't latta ti turog ka. Na, may kamanon nga aldaw ngag-video kita. Birthday ka no nga medyo barkada ni Kwaraw. Ay, awan baby ang kaw no adag birthday. Panunutin damot ati maperhuiso akaaruba da. Makaungot kan samot ton maray. Ay talaga makaungot ak maray. Imbag kumama no napipintas ti boses da. Ha? Nagsaki mo nga raw itilapayag. Relax laeng, Ah, maray. maminsan pa'y adisturbon dati turog mi kin ni badong ka. Ha? Mapan ko ida ireklamaw kin ni kapitan. Gumatang ka nga rudaw. Tapno saan ka asuyab dito tersinak. Apay, dakes ayatag suyab di tayo. Ah, Ay na, dakos. No, nagdakkel ti pa nagsuyab. Nga uray mo la ipakita ti abot day taagong mau. ah. Imbagal daw mau na natuyang. Saan ana imbagtal daw ko si Kakwaraw? Jesus, makaungungit kamatay. Barkadam gayam day tag-birthday akaaruba may. Wang na natuyang. Nag-birthday kat nag-video ki kamay. May kaduan arabi nga street kami nga kakanta. Duamatan nga street arabi ay. Asan kami anak katurturog kini tatam abadaw. Di umay kayo umat ngamin makivideo kay. At dapay kanuin ton rabi ay. Kastati ko na di barkadak. Makalawas ama silibraran ti birthday na. Ah! Makalawas? Kaya't mo asawan. Makalawas kamay asaan ang makaturog itinasaya akin ni Badungkaw. Umay kayo ngamin makikansyawn. Ay sana mabalin data! Naskan ngay sardang mo timang disturbo iti padayo at tao. E bagam iti data barkadam nga birthday. Kat nagadot ti sagana na. At da ka nga iga daw. Pansay. Ayawan bibiyang kaw no adot isagana na. Ha? Basta isardang yung tagbividyo kay peryaw. Sika lang mati agong ungat akasta. Una, tadyak kaya ti madisturbo ti turong na. Niyanggal kong tubay. Katsan mo't nga reklamaw. Oray ni antimbanang. Nakaragrag tubay no mangmangag na ti pa nagbivideo kami. Jak mamatay. Kano permi ang nagsakit tila payag ko no dengdenggang. Angkal! Aw! Mangmangan kayo kaya, main. Ay, uwan ko raw. Umay kamatin amangan. Agtugaw kan di taabay ni Uncle Mau. Ay, kung ano agluto pa'y lang ni Antibanang. Apay nga agluto akpay laeng kat nagaduday to'y si daon nga intoday tabarkadam nga ag-birthday. Ay, mayat day ta barkadam nga ag-birthday. Tainal daw nga mangtad iti sida. Nung naragsak ang kail, at damot karuba nga gungungay. Sino day ta kaaruba? Posible may. No, at dapay lag reklamaw. Ninanatuyang nga, permiti unget na itay nagsabat kami. Agreklamo pa'y kanaon. Taapay ang makaungay. Apay, saan da aya mairanranod amay ikan iti sidaan? Kasta siguro Kunak ngarod nga umay damot makividyo kay kinitata ba daw? Ay, umay kakidimanganin ko raw. Di mo panunutin dagita nga agreklamo at tao. Wen. Denggam kit di, jay panagkanta ni Uncle mo inton rabi Kwarog. Maray, nanggag mo jay kinansyon ni Inteng idirabi di ta video kyan. Ay, napan nag-video kay? Wen, Maray. Ay, sinulo na jay microphone. Ay, isugayam ay medyo nagtuleng Ha? Nagtuleng ka? Kunam? Natitileng sa ije pa nagkansyon ni Kapitan. Medyo silang kaut. Nauyaw ka mo't marikwanan. Ngem, mayat. Uray man pa'y kay di rinabe nga agkansyon ni Kapitan. Ay,
kunak man. Basta adda umay da ipadigo asidaan, no problem. Kayat mo asawan. Ik-ikanda ka iti sidaan. Ay na, pansit pa'y amaray. Mayat titimpla di pansit. Ado pa'y ti karnina. Ken, jay salad da. Ado ti ingredients na, maray. Naramanak amin na kita maray. Amok ti ramanda. Ay, ni Marituyang matday ta sumungad. Marituyang, umay kamutten at ag-istorya tayaw. Well, tanangag ko, ti pag-istoryaan nyo. Ay, istoryaan mi manday ta kaaruba yaw anag birthday. Day ta barkada ni Kwarog. Hindi nga min kalman, inikanda kami iti nasarangsang alitsyon. Naramanak day ta maray. Adamutin pasurot na apansit kan spaghetti. Uray siyak mo't, inikandamot kat ay na. Apay ang nagbani kas kamutan iti sangwanan me, Marituyang. Kan, nay, nagmisuot ka pa'y. Kayat na asawan ang makaung-ungeta. Makaungat ka kada kami? Awan basol mikan kamaray. Agis istorya kami laang mo't. Isumulagayam asaan ko amang nga agreklamo kayo di ta kaaruba arin na biing agbidbidyo kay. Taik ikanda kayo gayam itimakan. Katpudno mat, ikikanda kami. Alangan mo't nga agreklamo kami pa'y laang. Ay, apay Marituyang, saan da kayo nga ikikan? Kat kaaruba da kayo mo't ida amis mo. Saan? Tasaan kami agbibisain. Oray pa'y mangted da, saan mi nga awatan. Kat ituloy mi ti agreklamaw, tapno isardengdan ti panagvid-video kita. Ay sos, awanan ano kasta ti mangted iti sidaan kada kamay. Kan saanan ang makapagkansyon ni Inteng? Sapay pag-aayat na ti kumansyon. Oh, tatabataw. Masaya ta si katinang ilokat tuwiri daw yaw. Tapay. Umay ko itid da ito ikan ka. Imbagla si daan nyo kininana tuyang. Ay na, kasla na imas Papaitid yung barkadak ng birthday. Amom ka diti agbasa, kwarab. Namukmat basait. No kasta, basaam da ito'y nakasurat, ito'y ridaw may. Ha? Jak nadlaw da ito yung nakasurat Iso nga road, kit basaam Bawal timangted itimakan. Nawatam. Saan nyo akayat timaykan itimakan? Nalawag mo't nakasurat dita. Ituloy mo, abasahin. Ay, unan niya. Dampay gayam tuloy na. Nang runa, bawal timangted iti sidaan. Ha? Bawal timangted iti sidaan? Nalawag mo't anabasam dita. Nawatam mo't siguraw. Iso nga, ibagam ka na kita agvi-video okay, nga isardengdan, tamakarang ringay. Kat no makivid-video kinianggal ka. Iso nga raw, di nagkansyon idirabe ay nga oray lasim makiti ulaw. Unay mo tasim makiti ulo maun, tataba daw. Dahito iti ibagaking kakwarog Saan kami amal-ala iti pasuksaw? Saan mo tapasuksok day tayo? Sidaan day tayo Ay, iso mo lang nga isaw. Isardeng yon, tagvi-video okay. Tano saan? Agreklamo kami, kinituyan ka. Agpada kayo mat kininana tuyang anasam nga agreklama. Kano saan na denggan ni pare inting ti reklamo may? Iyo man may, iti kangatuan a pangukuman. Nasabat mo ni Kwaraw. San mo, apay? Naggapo ka dito'y balay. Tanya ti umay na aramiden dito'y balay. Umay mangmangtay diti si Daing. Apay, di na mabasa day ta nakapaskil di ta ridaw. Impabasa nga raw. Kay, Jak inawat di umay na ititay. Anya lao na iti panagkungkunana ka data. ang badaw, inawat mo lata ko man. Tandaan nam tuyan, asaan tang agbibising. Anya ngay ti sidaan da ita. Ay, awan na. Ay, awan mutten mailibas ko abong at ipapaya kas kada ugot ti kamute. Tanalaylay da mo aminin amulmula. Daytoy ka tinakaro apodot ti panaway, iti makagapaw. Ang saan arason day tatuyan. Tamno awatin ta, ti nyaman nga iti da.
Kay tanusan tangarod ati agsida iti tangad ken talyaw. Ay, wala. Saan ta nga agbibisain kung nangarod king ka? Kasaritam day tabarkadam ko raw. Huston ti pa nagbid-video okay. Ket ustumot atalagan. Nakakantak mo tayo. Unang gal, nakakantak to pa yan. Ken manungal daw at tuloy-tuloy ti pa nagkankanta. Kani, agreklamo ni pare ba daw ni Marituyang? Talagang isardeng dananggal. Saan mo na masapol nga ibaga dayta? Ko raw, ada ibagakan ka. Anya dayta anggal? Masidig ka dito ya. Aw, ibaga mo nanggal. Ibagam, mangipadigo dalat tayo dito balay. Kunaknuan niya ti ibagam, day talaga ayam. Di dalat tayo liplipatan aparamanan to'y numutoy biyang. Apay, masapol nga isikreto mga ibaga dayta anggal. Mangag ni Antim nga ron. Amo mo ni Antim ah. Makapaikawa mo't lang nga rod nga awan mo lang timang mangag nga agbidbidyo kay itirabe kapitan. Na, apay maikawa kakagawat ka, bawal nga ron ti agbidyo kay tirabi. Ket mayat mo't kit di nga ano san adenggan dagiti silang abuses. Na, kaslam mo ko na asilang tibusis ko na. Apay, saan mo amadlaw, kapitan? Tian niya? Di nagkanta ka, nagtataguob dagiti asaw. Aguli makamamit. Naangaw ka mo ilaunay. Marikwanang. Ay saan nga ang angaw dayjay, kapitan? Ay, madamag ko lang, Maray. No, ada pa'y lakadireklamo da Marituya ken pari ba daw? Awan metan timang mangagaw, kapitan. Apay ko mga agreklamo da, ket awan meten agbidbidyo kay tirabe Ay, sabagay matkit ya. Anya pa'y lang, ti makunada. Si Mardeng meten anaming pinsan, ti panagbidbidyo kay di takaro ba da? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Mare, sa dino ti papanam? Di tabalay da Marituyang Maray. Mapan ko man anawaon, tanay. Riribukan na tayo matan. Ay, sige man, Mare. Ay, uray siya, mapanak ko maditabalay da kay. Imbaon nak nga men ni kapitan. Ala, mapan ka nga rudan, Mare. Kasaritam laang met itinasaya. Tapno saan nga agsakit, tinakam na. Alan, mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Agkan-kansyonak lang, mangre-rebok ko naman. Saan mo't akas tati imbagak, Maray? Kunak, nasakit iti lapayag, ti panagkansyon mau. Italaang mo't ako mansyonak, tanakabulodak iti video kay lapdandak pa'y. Ay, kat di mo nga rutigsaan, Kan maysa, ada birthday aya. Apay, masapul ayang nga dag birthday. Damdamagak nga rod, Maray. Tano ada ag birthday, ay naskan apadigwan na kami amin nakakaarobam. Siya, ni Kapitan, ni Maribanang, ni Kuwaro. Ay, taon! Ah, Nagadu kayon ngay. Wan, pakapsutak taon, tanilaangan badung ko ti makangag. wala Maray, isulaangan ati rengrengem. Saan na kami nga iramraman? Maray, anya day ta nakasurat di tari daw yaw. Dayta? Umaw awat kamin iti ipadiguyo amakan ken sidaan. Na, pudno ka di day tamaray. Awan kayam si taon. Saan mi akayat iday, ngam sa balitan. Umawawat kamain, uray donasyon, mabalinlata. Kaya't naasawan, amo yon ti makikaruba. Nasayat matukas ta. Mala, kumansyon ka laang, ngam, di mo pigsaan. Kan, amumutan abawal ti agbidyo kini ti barangay, no limabas ti alas 10 iti rabi Wen, amok dayta, Maray.
Ala, nanatoyang. Kumansyon kalata. Ngam laglagi pam, ano lumabas iti alas 10 iti rabi, isarden mon. Taday ta ti paganurutan di ta barangay nyo. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.